ngapha kwethu siphinde shele uJehova simnike ihlombe manana loko uJehova nje hayi moya sona yena la ufa lapha hey kinga into leya ayinjalo i-album yezingonyama is hitting ngayo indlela and then uzokhipha i-album yama-AK best enjoyable well marinated well you're selling ayimnandi kakhulu bafethu uqale ngishayele khona uhlobo ushayela semini ngaphoka lokho-ke uJehova wakhona la eNquthu into-ke ebalulekile engenza ukuthi njengamanje usuku le-Zero DB olukhulu kakhulu namhlanje ngoba usuku lokuzalwa qeda unyaka indawo enhle kangaka eNquthu sayibabaza ngonyaka odlule namhlanje ukuthi sayibabaza ngicela ukuthi ngaphandle kokuthi ngikhaze into eyiningi ngoba indaba yeyipishi sinamafoni mawufuna ukukhuluma wami aza lapha efonini sokubuka la ebusuku basiqwashile into ebalulekile ukuthi ngibonge bonke abantu abakwazile ukuthenga amathikithi bezohlonipha bebonge umsebenzi omuhle owenzekana eNquthu owenziwa usiphelele umphakamakhono kuyilungele ngangamazi ayabona nje wafethu abona lento yaseGoli ngangazi usiphelelise nobaba wakhe nangazi ukuthi sonke senababa hawu ngamfika ubaba kasiphelele into eyangijabulisa kakhulu ukuthi usiphelele yiwo president nobaba wakhe futhi wenza umsebenzi omuhle kakhulu kwale ndawo xa simshaya ihlombe esiphelele njengamanje ngenza kwethu ngaphandle kokupholisa amaseko ngoba isikhathi siyahamba ngizolifakela inkosi yomaskandi eNingizimu Afrika inkosi ekuyiyona ephethe ama-hit eSouth Africa izocelebrate unyaka oqala iZero DB iqeduyaka egameni likasiphelele uPhakamakhoba umphakathi waseNquthu umphakathi wasefryhead umphakathi wasedande umphakathi wayonke indawo enkandla yaphethelo ngithi njengamanje we are celebrating a one-year celebration of Zero DB Mthandeni SK Intwenhle